Iran ikomeje kuba Iran, ikomeje guhagarara bwuma neza yatsimbaraye bishoboka, aho irimo iragaragaza ibyo yari imaze igihe ibitse mu bubiko bwayo. Ibi kandi irimo ibikora mu kurinda ubusugire bwayo no gusubiza ibitero byayigabwaho ku butaka bwayo. Repubulika ya Kisilamu ya Iran irimo kwerekana ubushobozi bukomeye bw'ingabo zayo, yibutse isi impamvu ifatwa nka kimwe mu bihugu bikomeye cyane mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Iran tuvuga uyu munsi ifite ububiko bunini cyane bw'indege, harimo misile zambukiranya kandi ku ntera ndende. Amakuru ari hanze avuga uburyo ki ifite misile zirenga nibura 3000 mbere y'uko iyi ntambara iheruka itangira, nk'uko byatangajwe n'inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibigaragaza ko ifite ubushobozi bwo kugera kure cyane kurenga ku nzitizi z'ubwirinzi bw'umwanzi no kurinda igihugu cyawe bishingiye ku bushake n'ikoranabuhanga rihanitse. Ibi si intege nke, ahubwo ni igikorwa cyo kwivuna umwanzi nyuma y'ibitero byahurijwe hamwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byagabwe ku ya 28 Gashyantare 2023, aho ibyo bitero byahitanye umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei kandi byibasira n'ibikorwa remezo by'ingenzi by'igihugu. Mu gusubiza, Iran yatangiye kohereza imirongo myinshi y'ibisasu n'indege zitagira abapilote muzita drone, aho yari igamije kugaba ibitero kuri ibyo bihugu no ku birindiro byagizwemo uruhare byifashishijwe muri ibyo bitero. Kuri bamwe, uburyo Iran irimo gukoresha busa nk'ubusobanutse: kurinda igihugu, kugabanya ubushobozi bw'umwanzi no gutanga ubutumwa busobanutse ku gisasu cyose cyoherezwa. Mu nkuru y'ikinyamakuru Military Watch Magazine yasohotse tariki ya 2 Werurwe 2026, hatangajwe ko Iran yakoresheje bwa mbere mu ntambara misile igezweho cyane inihuta kurusha ijwi. Nta yindi bayise Fatah 2, ni misile ishobora guhindura icyerekezo mu kirere kandi igakoresha uburyo bwo kunyerera mu kirere bwo kwifasha kurenga ku nzego z'ubwirinzi zihanitse nk'iyiswe Iron Dome ya Israel cyangwa se Patriot ya Amerika. Ifite kandi intera ya kilometero 1400 kandi yamaze gukoreshwa mu kwibasira ibikoresho by'ingenzi birimo radari, dore ko ari nazo zibihagarika kenshi. Abayobozi ba Iran n'ingabo z'abasirikare barinda impinduramatwara ya Kisilamu aba batangaje ko ari intambwe izahindura intambara uburyo imeze uyu munsi. Uko ibikorwa birimo gukorwa mu buryo bufatika nuko nyine Iran irimo irekura icyarimwe imirongo y'ibisasu byinshi n'indege zitagira abapilote, rimwe na rimwe zigera ku magana, tutibagiwe n'imodoka zigendanwa zitwara kandi zikarekura zino misile zihindura aho ziri vuba mu buryo bwihuse, zigatera zikimuka mbere y'uko umwanzi asubiza. Ibi birimo bigabanya igihe cyo kwitegura ku ruhande rwibasirwa kandi zikuzuzwa mu kirere ku buryo ubwirinzi bunanirwa. Ariko kandi n'indege zitagira abapilote ziguruka hasi kandi gahoro mu byiciro bigiye bitandukanye zigamije kurangiza misile z'umwanzi, zirimo gufata ibisasu, zirimo kwikoreshwa mu buryo udashobora gutekereza. Mu gihe misile zihuta kurusha ijwi nka Fatah 2 nigeze kuvuga, zirimo ziragira ku ntego ku muvuduko udasanzwe kandi zikabikora zirimo guhindura icyerekezo hagati mu kirere. Ingabo z'abasirikare barinda impinduramatwara ya Kisilamu zatangaje ko zafunze umuhoro wa Hormuz, ziburira ubwato bwageragezaga kwanyura ko bushobora gutwikwa. Igikorwa cyahise ginahungabanya itangwa rya peteroli ku isi, yewe no gushyira igitutu kuri Israel na Amerika. Mu nkuru ya Al Jazeera yasohotse ku ya 3 Werurwe 2026, hagaragajwe ko Iran yohereje misile nyinshi zambukiranya intera zerekeza kuri Israel, zikomeretsa abantu 5. Ibi byabaye mu gitero kimwe cyatangajwe, nubwo nyinshi zafashwe n'ubwirinzi bwo mu kirere. Ubwinshi n'ubushobozi bwo kugera kure byagaragaje ko Iran ishobora kuba iri kwinjira mu butaka bw'umwanzi neza indani. Iran kandi yibasiye ibirindiro bya Amerika n'inyubako zayo z'abadiplomasi, aho indege zitagira abapilote zagabye igitero kuri ambasade ya Amerika muri Arabia Saudite, aho zateje inkongi nto, ariko byagaragaje ko ubwirinzi n'ubundi bwinjiwemo. Indi ndege yageze ku kibuga cya Consular ya Amerika hano muri Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Muri Qatar naho ntibari borohewe na gato, kuko misile ebyiri zaguye ku kigo cya gisirikare, ikindi gisasu kigera kuri radari zabo. Hari kandi igeragezwa ryakozwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga iki cyitiriwe Hamad muri Kuwait, havuzwe amakuru y'indege 3 z'intambara za Amerika zahanutse mu kavuyo k'ibitero, aho Iran yibasiye ibikorwa remezo by'ingufu muri Bahrain no mu bindi bihugu byakiriye izo ngabo za Amerika. Iran yakomeje kohereza n'indi mirongo mishya y'ibisasu n'indege zitagira abapilote, mu gihe Israel nayo yakomezaga ibitero bishya n'ubundi indani mu gihugu. Qatar
yatangaje ko yafashe ibindi bisasu byinshi, ariko yemeza ko hari byageze ku ntego nta kabuza, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko abasirikare 6 bapfuye naho 16 bagakomerekera muri ibi bitero byo kwihorera. Raporo yihariwe yasohowe n'ikigo kizwi cyane Institute for the Study of War ku ya 28 Gashyantare 2026 igasubirwamo ku ya 3 Werurwe 2026, ivuga ko kugeza icyo gihe ingabo za Israel n'ingabo za Amerika zikorera mu burasirazuba bwo hagati zari zimaze gusenya hasaga nibura 300 harekurirwamo misile no kuruhamisha amato y'intambara ya Iran agira muri 17. Ubushobozi bw'intwaro bwakoreshejwe nabwo busa nk'ubutangaje cyane. Amerika yohereje misile zo mu bwoko bwiswe Tomahawk zigurukira hasi cyane, n'indege zitagira abapiloti zo mu bwoko bwiswe MK9 Liba, n'indege z'intambara zidahenze ariko n'ubundi zitagira abapilote, tutibagiwe n'imashini zohereza ibisasu bya roketi za F-15A Strike Eagle, ndetse n'indege ziremereye cyane zo mu bwoko bwa B2 Spirit zitagaragara kuri radari. Israeli yanakoresheje amagana y'ibisasu biyoborwa n'ikoranabuhanga byorejwe n'indege zayo zigezweho uyu munsi, iyo yitwa F-35 Adri, inagaba ibitero icyarimwe ku bigo by'ubuyobozi binyuranye muri Irani. Ku ruhande rwa Irani, kuva ku wa 6 yamaze kohereza nibura misile zirenga 500 zambukiranya intera ndende, yewe n'indege zitagira abapiloti zirenga 2000. Izi zorejwe mu byiciro bitandukanye zigamije ibirindiro bya Amerika, cyane cyane muri Kuwait, Qatar na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse n'imijyi ya Israel. Iran ivuga ko yakoresheje misile zayo nshya yihuta kurushijwe n'igeze kuvuga hejuru Fatah 2, ngiyigira intera nibura kilometero 1400 kugeza ku 1500, ikaba ishobora guhindura icyerekezo iri mu kirere. Nubwo kwemeza aya makuru mu buryo bwigenga bikiri bike, amashusho asesengurwa n'impuguke za gisirikare agaragaza ko nibura misile imwe yarengeje inzitizi nyinshi z'ubwirinzi mbere yo kugwa hafi n'ubundi ikirere cya Tel Aviv, aho Minisiteri y'Ingabo ya Iran yatangaje ko itakoresha intwaro zayo zose zigezweho kandi ko yiteguye intambara ishobora kumara igihe cyose uko cyaba kirekire. Igiciro cy'intambara ku buzima bw'abantu gisa nk'ikiremereye cyane, aho umuryango utabara imbabare wa Iran watangaje ko kugeza uyu munsi nibura ku ya 4 Werurwe abantu bagera hafi kuri 800 aba bamaze kwasiga ubuzima, harimo abakobwa b'abanyeshuri 165 bapfiriye mu gitero cya misile cyaguye ku ishuri ribanza rya Minabu ku ya 1 Werurwe 2026 uyu mwaka turimo. Umuryango w'abaharanira uburenganzira bwa muntu muri Iran uvuga ko umubare w'abasivile wapfuye ushobora kurenga nibura 740. Muri Israel abantu 11 kugeza kuri 12 bamaze gupfa bazize misile za Iran, naho amagana barakomereka. Gusa ariko abasirikare 6 ba Amerika nabo bamaze gupfa, abandi bakomerekeye aho bari ku birindiro byo mu Kigobe. Bidatinze ariko ku ya 3 Werurwe Israel nayo yongeye kugaba umurongo mugari w'ibitero byinshi ku nyubako za leta ya Tehran zirimo ibiro bya perezida n'inyubako y'inteko y'insobere. Iran nayo yasubise yohereje indi mirongo ya misile zigera nibura kuri 40 zigamije Israel n'ahari ingabo za Amerika. Aya makuru yararimo gukurikirwa mu buryo bw'ako kanya na NBS News mu nkuru bashyize hanze ku ya 4 Werurwe 2026. Iyi ntambara iri gufata iyindi sura y'intambara y'akarere kose, aho misile za Iran izageze no muri Libani, ibituma Israel itangiza ibitero byo ku butaka. Ikindi kandi ibihugu byo mu Kigobe birimo Kuwait byatangaje impfu z'abasivile n'ibyabaye byo kurasana mu kwibeshya. Ibihugu byinshi byo mu karere byamaganye ibi bitero bya Iran, ariko byirinda kwinjira mu ntambara ku mugaragaro, bigaragaza ubwoba bwo gukomeza kwaguka kwayo. N'ubundi nta gihugu gikomeye ku isi kiragaragaza gutabara Iran ku mugaragaro, ibintu bituma irushaho gusigara yonyine mu ruhando mpuzamahanga. Nubwo Hezbollah basa nkaho batangiye gutsambikamo kabo, abenshi bibazaga impamvu ibiganiro byanze kugera ku masezerano mashya y'ibitwaro kirimbuzi, kandi byari byatangajwe ko biri hafi kurangira. Nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yabitangaje mbere y'ibitero, ngo abayobozi begereye Trump bavuga ko diplomasi yarangiye kuko Iran yarenze ku nshingano zayo mbere y'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucleaire, kandi igakomeza gutunganya uranium mu buryo bw'ibanga. Abanenga Trump bavuga ko afite amateka yo gufata ibyemezo bya gisirikare bikomeye agamije inyungu za politike n'ubukungu. Uwari umusirikare mukuru
mu ngabo zo mu isanzure za Amerika, Bill Fram, yavuze uburyo iki gikorwa ari ugushotorana kutatekerejweho no kurangaza abantu ku bibazo bya politiki byo mu gihugu imbere, aho abasesenguzi bane bazwi cyane banatanze ibitekerezo bitandukanye bavuga ko hazaza h'intambara. Alvarez wo mu muryango mpuzamahanga ushinzwe gukumira amakimbirane yavuze ko Irani ishaka gukwirakwiza ububabare aho bishoboka hose kugira ngo itume hari igitutu gihagije ku buyobozi bwa Amerika kibahatira gusubira inyuma bubi na bwiza. Undi kandi Aaron Bregman wo muri kaminuza ya King College London yavuze ko nubwo Israel itabitangaza ku mugaragaro, ariko ari ibintu bigaragara ko ishaka impinduka mu butegetsi bwa Irani kandi ko idafite inyungu nyinshi mu mpinduka zituje. Jonathan Panikoff wo mu kigo cya Scowcroft gishinzwe umutekano w'uburasirazuba bwo hagati we yavuze ko nubwo ibitero byahagarara, ariko niba abaturage ba Irani bagaragaye mu mihanda, intsinzi yabo izaterwa n'uko abasirikare basanzwe bemera kubarika bakigaragaza, ariko agaragaza ko gushidikanya ku gusenyuka kwihuse k'ubutegetsi ari ibintu bizikora. Richard Hars wahoze ayobora inama ishinzwe ububanyi n'amahanga we yavuze ko intego ya Trump ari iya politike kurusha iya gisirikare kandi ko intambara kenshi zitazagenda nk'uko zateganyijwe. Agaragaza impungenge ku ngaruka zititezwe n'intambara ishobora kumara igihe kirishobora guteza. Nubwo Irani yakubiswe bikomeye, abayobozi ba Amerika na Israel bavuga ko bafite ubusumbane mu kirere, mu butasi yewe no mu bubiko bw'ibisasu ku buryo bizarangira batsinze. Perezida Donald Trump yanatangaje mu buryo bukomeye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zifite ububiko bw'intwaro butagira iherezo hafi yabwo, ashimangira ko intambara zizashoborwa kurwana ndetse no gutsindwa bikaba biri kure hakoreshejwe gusa ibisasu biri mu bubiko. Ibi yabivuze mu butumwa yashyize ku rubuga rwe mu ijoro ryo ku ya mbere tariki ya 2 Werurwe 2026. Mu butumwa bwe bwuzuye, Trump yagize ati, ububiko bw'intwaro za Amerika ku rwego rwo hagati no ku rwego rwo hejuru rwegera urwo hagati ntabwo bwigeze buba bwinshi kandi bwiza nk'uko bimeze ubu. Ati nk'uko nabibabwiye uyu munsi, dufite ubwinshi bw'intwaro bushobora gufatwa nk'ubutagira iherezo, aho intambara zishobora kurwanwa igihe kirekire kandi neza cyane hakoreshejwe gusa ibyo bisasu, kandi biruta intwaro nziza kurusha izindi z'ibindi bihugu byose bafite. Ati Amerika iriteguye kandi yiteguye gutsinda cyane, yewe cyane, yibanze cyane ku ntwaro zo mu rwego rwo hagati no ku rwego rwo hejuru rwegera urwo hagati, zirimo misile zigurukira hasi cyane zo mu bwoko bwa Tomahawk. JDAM, roketi zoherezwa n'amashini, harimo n'izindi roketi zoherezwa n'imashini, yewe n'izindi systeme zikoreshwa cyane mu bitero biri gukorwa. Yavuze ko izi ntwaro zigeze ku rwego rwo hejuru mu bwinshi, yewe no mu bwiza kurusha uko byigeze kugendana mbere, ariko kandi yemeye ko ku bijyanye n'intwaro zo ku rwego rwo hejuru cyane, zirimo zimwe zo misile zihanitse zifata ibisasu cyangwa se izindi systeme zihariye zifite ikoranabuhanga ridasanzwe, ngo ububiko bwazo butari ku rwego bifuza. Nubwo yongeyeho ko hakiri ubwinshi bwiza kandi ko hari n'izindi zibitswe mu bihugu byinshi za Amerika no mu birindiro byayo hanze yayo. Aya magambo yatangaje mu gihe ibikorwa bya gisirikare bihuriyeho na Amerika na Israel byo kurwanya Irani byari bigeze ku munsi wa 4. Ubutumwa bwe bwagaragaye nk'ubugamije gusubiza impungenge zari zaratangiye kuvugwa mu bitangazamakuru mpuzamahanga k'ibitero bikomeye by'indege no gukoresha misile zifata ibisasu. Ibi byonyine bishobora kugabanya vuba ububiko bwa Amerika, cyane cyane ko misile zifata ibisasu zo mu bwoko bwa Patriot 3 n'izindi ntwaro zo ku rwego rwo hejuru ziri gushira. Abasesenguzi bamwe bari baraburiye ko niba Irani ikomeje kohereza imirongo minini ya misile yewe n'indege zitagira abapilote, hari ibyiciro byinshi by'intwaro bishobora kugera ku rwego rwo hasi mu byumweru bike. Mu kugaragaza ko izi ntwaro zo ku rwego rwo hagati zifite ubwirinzi budashira kandi zirusha izindi z'ibihugu bihanganye na Amerika, Trump yashakaga kwerekana ubushake bwo kudacika intege n'ubusumbane bwa gisirikare bwa Amerika, aho yifashishije ubu butumwa mu guturisha abaturage b'imbere mu gihugu n'inshuti za Amerika, agaragaza ko igihugu gishobora gukomeza intambara igihe cyose byaba ngombwa, kandi abikora agerageza kugabanya impungenge ku bijyanye n'ikorwa ry'intambara rishobora kumara igihe kirekire. Ibi byanahuriranye n'andi magambo yari yaravuze mbere, aho yagaragaje ko iki gikorwa cya gisirikare gishobora kumara ibyumweru 4 cyangwa 5, ariko kikaba cyanakomeza igihe kirenze bitewe n'uko nyine ibintu byaba bihagaze indani ku rugamba. Ibihugu byo muri Aziya y'Uburasirazuba birimo Ubushinwa,
Ubuhinde, Ubuyapani, Koreya y'Epfo biri mu byugarijwe cyane n'ingaruka z'intambara iri hagati ya Amerika na Israeli bahanganyemo na Irani yateje ihungabana rikomeye ku isoko mpuzamahanga ry'ingufu, cyane cyane ku bintu bishingiye ku gutumiza hanze, aho nibura utugunguru twa peteroli na gaze karemano biva mu karere k'ikigobe cy'Abarabu indani. Aho intandaro y'iki kibazo ari inzira y'amazi yo mu muhoro wa Hormuz, inzira no cyane ihuza ikigobe cy'Abarabu n'inyanja ya Oman, aho niho hanyuzwa hafi nibura 20% by'utugunguru twa peteroli. Ibi bingana na miliyoni 20 ndetse n'igice kinini cya gaze yoherezwa mu masoko mpuzamahanga. Iyo habayeho umutekano muke muri iyi nzira, birumvikana ubucuruzi bw'isi burahungabana, kuko amato atwara utugunguru twa peteroli ahita ahagarara cyangwa se agahindura inzira. Kugeza ubu amato arenga 150 yarahagaze, andi yerekejwe ahandi. Ibyatumye isoko ribura utugunguru twa peteroli twari dutegerejwe. Ibi byatumye ibiciro bizamuka cyane, aho igiciro aricyo gipimo mpuzamahanga cyazamutse ku kigero cy'10% kugera kuri 13% mu minsi ya mbere y'intambara, nibura kiri hagati y'amadolari 82 na 85 buri tugunguru twa peteroli, mu gihe mbere y'intambara cyari hagati y'amadolari 70 na 73. Abasesenguzi bavuga ko niba guhangana bikomeje, nta kabuza igiciro gishobora kurenga amadolari 100 buri tugunguru twa peteroli, kandi ibintu byakongera izamuka ku bukungu bw'isi, bigatuma n'ubundi ibiciro by'ibiribwa, ubwikorezi n'inganda bizamuka. Ubushinwa nibwo bwugarijwe cyane kurusha abandi, kuko aribwo butumiza hanze utugunguru twa peteroli twinshi ku isi. Hafi 1/2 cy'utugunguru twa peteroli twinjira muri iki gihugu bivuye mu karere k'ikigobe cy'Abarabu. Iran ubwayo yorezaga hagati ya 12 na 17% by'utugunguru twa peteroli twinjiraga mu Bushinwa, kandi byinshi byajyaga bigurwa ku giciro kiri hasi binyuze mu nzira zitazwi cyane. Iyo nzira ihungabanye, ni inkuru yumvikana Ubushinwa busabwa gushaka ahandi bugura, nko mu Burusiya, ariko ku giciro noneho kiri hejuru. Nubwo bafite ububiko bwa leta bushobora kumara amezi make, ibi ntabwo ari igisubizo kirambye. Nibura izamuka ry'ibiciro by'utugunguru twa peteroli ryahise rigaragara mu nganda no mu mashanyarazi, yewe no mu bwikorezi. Ubuhinde nabwo buri mu kaga gakomeye, kuko nibura hafi 50 kugeza kuri 53% by'utugunguru twa peteroli iyi bakoresha none hiva mu burasirazuba bwo hagati, ubwo bingana na miliyoni 2.5 ku munsi. Iyo igiciro ku isoko mpuzamahanga kizamutse, bahita bazamura igiciro cya lisansi na mazutu. Ibi bigakorwa indani imbere mu gihugu. Ibi bishyira igiciro kiri hejuru ku ifaranga ry'Ubuhinde, bikongera igiciro ry'ibicuruzwa ku masoko, kandi bigatuma leta isabwa gukoresha amafaranga menshi mu kugabanya ingaruka ku baturage. Ubuyapani na Koreya y'Epfo bo bashingiye hafi ya byose ku gutumiza hanze ingufu. Abayapani bakurura hagati nibura 75 na 95% by'utugunguru twa peteroli bukoreshwa mu burasirazuba bwo hagati, mu gihe Koreya y'Epfo ikura nibura hafi ya 70%. Nubwo ibi bihugu bifite ububiko bushobora kumara igihe kirekire, ihungabana rimaze ibyumweru byinshi byatuma habaho izamuka ry'ibiciro bikabije, kugabanuka kw'agaciro k'ifaranga ryabyo, no kuzamuka kw'ibiciro bicuruzwa bitumizwa hanze. Byongeye kandi si utugunguru twa peteroli gusa twibasiwe. Gaze iva muri Qatar, igenewe cyane amasoko yo muri Aziya, nayo iri guhura n'ibibazo byo kwitwara, aho ibiciro by'ubwishingizi bw'amato bwazamutse, ubwikorezi buri guhenda, kandi imirongo y'ubucuruzi ku isi iragenda itinda. Ibi byose bisa nk'ibyongereye induru ku bukungu bwa Aziya, kuko aribwo bwakiri hagati ya 69 na 84% by'utugunguru twa peteroli utu tunyuzwa muri uyu muhoro, mu gihe ibi bihugu bifite ububiko n'uburyo bwo gushaka ahandi bishobora kugura. Ariko biragaragaza ko Aziya ari iri kwibasirwa cyane n'iki kibazo. Gusa ariko igitekerezo cyo kuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora no guhura n'insenzwi cyangwa se ibihombo bikomeye, nacyo cyatangiye kuvugwa cyane mu bitangazamakuru no mu bushakashatsi bw'abasesenguzi. Nubwo nta rwego rwizewe ruvuga ko Amerika ishobora gutsindwa burundu bitewe n'ubuhanga bwayo mu ikoranabuhanga n'ubushobozi bwayo bwo gutwara, yewe no kugabura ibikoresho bya gisirikare, ariko impuguke nyinshi zigaragaza ko intambara iramutse ikomeje igihe kirekire kandi ikarushaho gukara ku mpande zombi, nta kabuza ishobora gushyira igipimo kiri hejuru gikomeye ku bubiko bw'intwaro no kugabanya ubushobozi bwo gukomeza ibikorwa ku rwego rwo hejuru. Imizi y'iki kibazo iraturuka cyane ku nkunga nini Amerika yahaye Ukraine kuva Uburusiya bwayitera muri 2022. Mu myaka yakurikiye Amerika yohereje nibura muri Ukraine intwaro nyinshi zirimo misile zirenga 2,000,
zirasa indege na sisiteme zirenga nibura ibihumbi 10 ziri mu bwoko bwiswe Javelin, zirasa ibifaru ndetse na miliyoni z'amasasu y'imbunda nini. Raporo yakozwe n'ikigo cyigenga CSIS muri 2023 yagaragaje ko intambara ishobora kurangiza ububiko bumwe na bumwe bwo muri Amerika, ibi kandi bikaba mu byumweru bike gusa. Mu mpeshyi ya 2025 Minisiteri y'Ingabo ya Amerika nibwo yahagaritse kohereza zimwe mu ntwaro yaherezaga muri Ukraine, ivuga ko ububiko bwa misile zirinda ibitero byo mu kirere n'izindi zifite ikoranabuhanga rihanitse bwari bumaze kugera ku rwego ruteye impungenge. Kuko ibi biri kuba kuko intambara ya Iran yongeye kongera igitutu, kuko mu minsi mike gusa Amerika imaze kurasa ibihumbi bya misile n'izindi zirasa kure kandi mu birometero. Ibi byatumye kwibazwa niba ububiko buhagije mu gihe intambara yakomeza igihe kirekire. Ariko nk'uko mubizi, Perezida Donald Trump ntabwo ajya yiburira. Yagerageje kugabanya impungenge abinyujije mu rubuga rwe, avuga ko afite ububiko butagira umupaka bw'intwaro zo ku rwego rwo hagati, ku buryo ishobora no kurwana igihe kirekire. Nigeze kubivuga hejuru. Icyakora yemeye ko izi ntwaro zigezweho cyane zishobora kuba nke, anashinja ubuyobozi bwamubanjirije kutabisubizamo nyuma yo guha Ukraine inkunga nini. Abahoze ari abayobozi n'abasesenguzi bamwe bavuga ko aya magambo atagaragara neza yewe atarerekana uburemere bw'iki kibazo, kuko kugabanuka k'ububiko bishobora guteza icyuho mu bikorwa bya gisirikare. Icyo bavuga cyangwa se iyo bavuga intsinzi, ntabwo baba bavuga gusenyuka kw'ingabo za Amerika, ahubwo baba bashatse kuvuga ko badashobora kugera ku ntego zabo, yewe no gusenya burundu gahunda ya misile ya Iran, cyangwa se gukomeza ibitero bikomeye mu gihe kirekire batarinze kohereza ingabo ku butaka. Ariko imwe mu mpungenge zikomeye ni ubuke bwa sisiteme zirinda ibitero byo mu kirere, kuko buri misile ikumira igura hagati ya miliyoni 12 na 28 z'amadolari, kandi umubare wazo si munini nk'uko benshi babyibwira. Muri 2025 gusa Amerika yarashe hafi 1/4 cy'ububiko bwayo bwa THAAD mu kurinda ibitero by'imitwe ishyigikiwe na Iran. Abasesenguzi bavuga ko Iran iramutse irashe misile nyinshi icyarimwe nayo ishobora kurangiza ububiko bw'izi misile mu minsi mike. Ibyasiga ibirindiro bya Amerika, abafatanyabikorwa bayo mu kigobe cy'Abarabu ndetse na Israel bari mu kaga bareba amaramasa. Ku ruhande rw'intwaro zikoreshwa mu bitero ariko, nka misile za Tomahawk nakomeje kuvuga, nk'ibisasu biyobowe na za mudasobwa, nabyo birimo gukoreshwa ku muvuduko mwinshi muri intambara. Hari impungenge ko intambara iramutse irenze iminsi 10 ku rwego rwo hejuru, hashobora kubaho kugabanya ubukana bw'ibitero kubera ubuke bw'intwaro zisigaye. Abasesenguzi bamwe bo mu Bushinwa bagaragaje ko ubushobozi bw'inganda za Amerika bwo gukora no kuzuza ububiko bushya butarimo kwihuta nk'uko byari byitezwe, bityo intambara ndende idashobora kuyigora. Hari n'ingaruka ku rwego mpuzamahanga ariko, ku kugabanuka k'ububiko ko bishobora kugabanya ubushobozi bwo gukomeza gushyigikira Ukraine mu guhangana n'Uburusiya, cyangwa se kwirinda ihangana ry'Ubushinwa, cyangwa se kurinda ihangana ry'Ubushinwa ku kibazo cya Taiwan. St John's wo muri CICS yagaragaje ko gukoresha misile za Tomahawk muri Iran bizasiga nke zishobora gukoreshwa ahandi. Ikinyamakuru cyabishimangiye Politico, iki cyatangaje ko intambara iri kubera muri Iran ishobora kugabanya inkunga ya misile zari ziri gukenerwa muri Ukraine, bikaba byagira ingaruka ku bushobozi bwa Kiev bwo kwirinda banirinda ibitero by'Uburusiya. Ubundi mu myaka irenga 20 Amerika yakoresheje uburyo bwo kugerageza yewe no kubuza Iran gukomeza gahunda yayo yo mu byerekeye intwaro kirimbuzi, kandi bikorwa binyuze mu bihano by'ubukungu, aho imishyikirano, ibikorwa byo mwibanga n'iterabwoba rya gisirikare. Ibi byagize uruhare rufatika muri ibi bikorwa, byemejwe n'igihe cyarangiye nk'uko byagaragajwe n'inama y'ububanyi n'amahanga y'Amerika yabaye ku 28 Gashyantare 2026. Iki gitero cyahinduye amateka kuko ku nshuro ya mbere mu bikorwa bihuriyeho na Amerika na Israel harimo guhindura ubutegetsi. Ibi byari intego igaragara kandi yemejwe ku mugaragaro. Bidatinze Perezida Donald Trump utajya yiburira yabanje gutangaza ko intego enye yari afite muri ibi ari izi ngizi zikurikira. Nk'iya mbere yari ugusenya burundu ibirindiro bya misile bya Iran byafashije kenshi mu gutera ubwoba ibirindiro bya Amerika n'imijyi ya Israel. Nk'iya kabiri yari ukurimbura ingabo za Iran zo mu mazi no mu kigobe cy'Abarabu no mu nyanja y'Abarabu. Iya gatatu yari ukubuza burundu Iran kugera ku ntwaro kirimbuzi. Iya kane yari uguhagarika inkunga y'amafaranga n'intwaro Iran y'imitwe irimo Hamas, Hezbollah, Abahuti yewe n'imitwe ishyigikiye muri Iraq na Syria. Nyuma y'ibyo ariko, ku ya mbere Werurwe 2026
ikinyamakuru The Hill cyatangaje inkuru igira iti ibikorwa bya gisirikare bya Iran n'ibikorwa bya nuclear byibasiwe mu bitero bya Amerika na Israel, bagaragaza ko ibi bitero byari byateguwe neza kandi byihutishijwe mu gukorwa. Impamvu yihutishije iki gitero kurusha izindi yari gahunda ya kirimbuzi. Mu ntangiriro za 2023 Iran yari ifite ubutare bwa uranium butunganyijwe ku rwego rwo hejuru ku buryo yashoboraga kugera ku cyicaro cyo gukora igisasu kirimbuzi mu minsi igera kuri 12 gusa. Ari wowe se, nubwo guhindura intwaro byasabaga igihe kinini, iki kibazo cyarushijeho gukomera nyuma y'uko Amerika yirikuye mu masezerano y'intwaro kirimbuzi yatangiye 2015 kugera mu mwaka wa 2018. Bidatinze mu kwezi kwa Kamena 2025 habaye intambara yamaze iminsi 12 aho Amerika na Israel bateye ibigo bikomeye bya nuclear bya Iran, bikavugwa ko byayisubije inyuma gahunda yayo y'imyaka igera kuri 2. Ariko ku ya 27 Gashyantare 2026 umuryango mpuzamahanga ushinzwe ingufu za nuclear watangaje ko Iran yari yarahishe uranium yatunganyijwe mu kigo cyari munsi y'ubutaka kitari cyarigeze cyangirika mu bitero byabanje. Uwo muryango wanavuze ko utakigirira icyizere ko ibikorwa bya nuclear bya Iran byari bigamije amahoro gusa, nk'uko byanditswe mu nyandiko y'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza ku ya 4 Werurwe 2026. Amerika yasabye Iran ibintu bitatu idashobora kuganiraho ngo byari guhagarika burundu gutunganya uranium, kwemeza kugabanya no kugenzura gahunda ya misile, yewe no guhagarika inkunga ihabwa imitwe yishyigikiye muri aka karere. Iran yarabyanze byose. Nyuma y'amasaha make ibisasu byatangiye kugwa nk'imvura. Ubwinshi n'ukuri kw'ibi bitero by'uyu munsi wa mbere ibi byatangaje benshi, nk'uko byatangajwe n'umushinga wo gukurikirana ibibazo bikomeye n'ikigo gisesengura. Mbere na mbere Iran yambuwe ubushobozi bwo kwirwanaho mu kirere. Systeme zayo zo kurinda ikirere zose zarangijwe hakiri kare, ibyatumye Amerika na Israel babona ubwisanzure bwo kugenzura ikirere no kucyogoga. Icyateye impaka kurusha ibindi nuko ibitero byibasiwe n'ubuyobozi bw'igihugu, aho nyine bitasize Ayatollah Ali Khamenei bisiga apfuye hamwe n'abagize umuryango we. Ku munsi wa kabiri icyicaro gikuru cy'ingabo zirinda impinduramatwara itani muri Iran cyarasenywe. Ku wa kabiri Israel yongeye no kurasa inyubako yari irimo inteko yari ishinzwe gutora umuyobozi w'ikirenga mushya. Ibyagaragaraga nk'agasuzuguro neza hagati. Iran yise iki gikorwa cyayo cyo kwihorera nk'igikorwa cy'isezerano cya kane. Iki cyari gikuriye ibindi bitatu byari byaratangajwe muri 2024 na 2025 byibasiye Israel, ariko icyubu cyari gitandukanye burundu n'ibyakibanjirije, nk'uko byasobanuriwe na Al Jazeera ku ya 1 Werurwe 2026. Ishwa rya Ayatollah Ali Khamenei ryatumye abayobozi b'igisirikare ba Iran bemera ko batakirimo kurwana intambara no ngirimo kwihorera, ahubwo bari kurwana intambara yo kurengera ubuzima bwa Repubulika ya Kisilamu bwayo. Nta gisubizo gito cyangwa gipimye cyari kiri gushoboka. Iran yahisemo gukoresha imbaraga zayo zose. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yatangaje ku mugaragaro ko kwihorera urupfu rwa Khamenei ari inshingano n'uburenganzira bwemewe n'amategeko bafite, aho hanashyizweho inama y'agateganyo iyobora igihugu igizwe na Pezeshkian bwe. Nubwo hejuru mu butegetsi hari hameze nk'harimo akajagari, imashini y'igisirikare ya Iran yo niyahagaze. Misile zihanukira kure, misile zigendera hasi zigana ku butaka, yewe n'imbaga z'indege no zitagira abapilote. Ibi byorejwe mu byiciro biri ku ntego zitandukanye cyane mu karere hose. Ikintu cyagaragaje uburemere bw'intambara nuko Iran itateye Israel gusa, ahubwo yanateye ibihugu by'Abarabu biri mu kigobe. Ibi bifite ibirindiro bya Amerika ibifata nk'ibyifatanyije n'uwateye n'ubundi Iran. Leta zunze ubumwe z'Abarabu nazo zaribasiwe cyane kurusha izindi, aho Minisiteri y'Ingabo y'icyo gihugu yatangaje ko Iran yohereje nibura misiri 174, muri izo nibura 161 ngo zarashwe ntabwo zigeze zigera ku ntego, ariko bimera ko 13 zageze aho zari zigenewe kugera. Hanoherejwe kandi misiri 8 zigendera hasi ndetse n'indege no zitagira abapilote 689, muri zo 44 zikubise ku butaka bw'icyo gihugu, aho icyambu cyitiriwe Jabal Ali iki kiri Dubai cyatewe bikomeye. Inkongi zakomeje kugaragara ku mafoto y'icyogajuru, aho byerekanaga ko bitari byoroshye na gato. Bidatinze n'ubundi muri Arabia Saudite indege n'umunani zarashwe hafi ya Riyadh na Al-Khaji. Indege n'ebyiri zakubise kuri ambasade ya Amerika ziteza inkongi no
uruganda rutunganya peteroli rwa Rastanura, uru numwe mu nganda 8 ku isi zikomeye, narwo rwatewe n'indege no rutera inkongi imbere yo kuzimwa. Muri Kuwait, misile ya Iran zakubise ku bibuga by'indege no ku byambu. Mu kavuyo k'intambara, indege 3 z'intambara za Amerika nazo zarashwe ku bw'impanuka n'ingabo zirinda ikirere cya Kuwait, bitera ibibazo bikomeye cyane hagati y'ibihugu byombi byari bisanzwe ari inshuti. Ambasade ya Amerika mu murwa mukuru wa Kuwait nayo yari yatewe. Ku munsi wa 4 w'intambara, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yasohoye itangazo ryihutirwa ryasabaga abanyamerika bari muri Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Israel guhita bava muri ibyo bihugu. Ibi byatangajwe na NBC i New York ku ya 3 Werurwe 2026. Mu bubiko bwa Iran harimo ubwoko bwinshi bwa misile z'ubutaka, yewe n'izirwanya amato. Harimo izishobora kugera kure cyane. Izi misile zinafite intera ndende kandi ziba zigamije no kuburizamo ibikorwa by'amato ya gisirikare mu kigobe. Ikindi kintu gikomeye ni inkunga itangwa n'Ubushinwa nk'uko byatangajwe na Defense Secretary Arshan ku ya 28 Gashyantare 2026 ngo Ubushinwa bwohereje systeme zo kurinda ikirere zo mu byiciro bitandukanye muri Iran, byari mu rwego rwo kwifasha kongera kubaka ubushobozi bwayo bwangijwe mu ntambara yo muri 2025. Ibi byongera ubushobozi bwa Iran mu kubangamira amato ya Amerika mu kigobe no mu muyoboro wa Hormuz. Kimwe mu bintu by'ingenzi kuri gahunda ya misile ya Iran nuko yashyize imbaraga mu kubika no kurinda intwaro zayo munsi y'ubutaka. Hari nibura ibirindiro 5 bizwi. Ibi byiswe imijyi ya misile biri mu bubiko, inzira zo gutwara misile no kuzirasa bitagaragara ku butaka. Muri 2020, Iran yerekanye ku mugaragaro ko ishobora kurasa misile iturutse munsi y'ubutaka, igaragaza ko niyo yabitewe mbere ishobora kwihorera ku bateguye intambara bose. Ibi bivuze ko gusenya burundu ubushobozi bwa misile bwa Iran bitagerwaho mu gitero kimwe gusa, ahubwo bisaba iminsi cyangwa amezi menshi y'ibikorwa kandi bigakorwa byikurikirana, kandi nubwo byakorwa bishobora kutarangira burundu. Mu ntangiriro za Gashyantare 2026, ibyumweru bike mbere y'uko ibisasu bitangira kugwa, umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei aho yagejeje ijambo ku bayoboke be, avuga amagambo atazuyaje agira ati nibatangira intambara muri iki gihe izaba intambara y'akarere kose. Ibi ni byari amagambo ya politiki yo gutera ubwoba cyangwa se urwenya, byari nk'itangazo ry'imyiteguro ya gisirikare, ishusho y'uko intambara izagenda. Gufungura umuyoboro wa Hormuz ntabwo ari igikorwa cya gisirikare gusa, ni intambara y'ubukungu ku isi yose. Hafi 1/5 cya peteroli ikoreshwa ku isi n'igice kinini cya gaze yo mu mazi bitambuka muri uyu muhoro twakomeje kuvuga, kuko ifite ubugari bwa kilometero hafi 34 ku irembo ry'ikigobe cy'Abarabu. Iran ntikenewe kufunga burundu, biragije gutera ubwoba abatwara amato. Kwikubitira ariko Uburusiya n'Ubushinwa nubwo batagize icyo bakora kigaragara, bwamaganye ibi bitero bya Amerika na Israel mu nama y'akanama k'umutekano ka Loni yabaye ku 28 Gashyantare 2026. Nubwo batashoboye gutambutsa umwanzuro wo kubihagarika kubera uburenganzira bwa Amerika bwo kwanga no kwamagana bifite uburemere bwa politike, Uburusiya bwahise butegura inzira zo gukura abaturage babwo muri Iran. Ibi bigakorwa banyuze ku mupaka. Ku rundi ruhande rw'Ubushinwa, impungenge zavuze ko Iran icitse intege ishobora kurushaho kuba n'ubundi umufatanyabikorwa ubwishyigikiriza cyane kuri Beijing. Ikigo gishinzwe ubushakashatsi cya Chatham House cyatangaje ko Ubushinwa bukina umukino w'igihe kirekire bakabikora kuri Iran, bazi ko ngo Iran izasohoka muri iyi ntambara yangiritse kandi izakenera abaterankunga bashya. Ku rundi ruhande rw'Uburusiya, hari impungenge zikomeye kurushaho ko Uburusiya bwari bwahaye Iran indege zitagira abapiloti muri 2023, misile zirinda ikirere yewe n'ubufasha bwa tekinike mu bya gisirikare. Defense Secretary Minto yanditse ku ya 27 Gashyantare 2026 ko nyuma y'intambara yo muri 2025 Iran yihutishije ibiganiro byo kugura misile zigezweho mu Burusiya no mu Bushinwa. Umutwe w'abahuti muri Yemen nubwo ufatwa nk'umwe mu bafatanyabikorwa ba Iran b'indani, ntabwo urinjira ku mugaragaro muri iyi ntambara, ariko Chatham House yaburiye ko ibi bintu bibiri byashoboraga gutuma binjira vuba. Icya mbere ngo ni igitero cya Amerika ku birindiro byabo. Icya kabiri nuko hari ibisigisigi by'abarwanyi ba Iran cyangwa se Hezbollah muri Yemen bashoboraga kubasunikira mu kwagura iyi ntambara. Yemen iherereye ku irembo ry'amajyepfo y'inyanja itukura, indi nzira y'ingenzi y'ubucuruzi bw'amato ku isi. Niba abahuti bongeye guhagarika amato anyura mu nyanja itukura bafatanyije na Iran,
isi ishobora guhura n'ihungabana rikomeye cyane cyangwa se guhungabanya icyarimwe umuyoboro wa Hormuz yewe n'inyanja itukura, ibyasa nk'aho ari ikintu gikomeye ku bucuruzi bw'isi. Ubuyobozi bwa Donald Trump bwifuzaga ko abaturage ba Iran bafata umwanya w'intambara bakamagana ubutegetsi bwa Repubulika ya Kisilamu. Mu kwezi kwa mbere 2026 byavugwaga ko inzego z'umutekano za Iran ngo zarashe kandi zishe ibihumbi by'abigaragambya mu myigaragambyo yari ikomeye kurusha iyindi yose yabayeho kuva mu 1979, aho Trump yavuze ko ubufasha buri mu nzira kubigaragambye nta kabuza. Ariko raporo yasohowe n'urwego rw'ubushakashatsi rwa Kongere ya Amerika ku ya 28 Gashyantare 2026 igaragaza ko nta mutwe w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi wiyubatse neza mu gihugu. Iran ifite abaturage bagera kuri miliyoni 90 barimo abashyigikiye n'abayirwanya, aho ingabo zinindi impinduramatwara zigifite ibihumbi by'abayoboke bakomeye, naho umutwe w'abakoranabushake ushobora kugira abarenga miliyoni. Leta yahise ifunga internet mu gihugu hose kugira ngo ibuze abaturage guhuza ibikorwa